dusuhuje wowe wafashe umwanya wawe ukaba ukurikiye Umuseke TV aho waba uri hose, haba i Burayi, haba muri Amerika, muri Australia, mu Rwanda, mu Burundi, muri Uganda, mu Burasirazuba bwa Kongo n'ahandi hose ku isi. Turagusuhuje cyane, tukaba tugiye kuganira ku bijyanye n'urupfu rw'aba Offisiye babiri ba b'inyeshyamba za M23. Abo ngabo ni Colonel Castro Abagabo, uyu nguyu na mugenzi we witwa Erasto Bahati. We ntabwo ipeti rye rizwi, ariko hari abavuga yuko ari nawe ari Colonel. Baguye mu gitero cyagabwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, ndetse M23 yatangaje yuko ayo makuru ariyo, ikaba ivuga ko igiye guhora urupfu rw'abo bantu. Ibyo nibyo tugiye kureba, turi kumwe n'umusesenguzi David Marshall ukurikira amakuru ndetse na politike yo mu karere k'ibiyaga bigari. Marshall, ndagusuhuje. Urakoze cyane Ange. Umunsi wagenze neza? Oya, ntago wagenze neza. Byagenze gute? Twebwe ntago iminsi yacu igifa kugenda neza mu kazi dukora ka buri munsi, kuko dusesengura intambara, dusesengura iki, biratugora cyane. Rero ibyo kandi bibaho bitewe n'umwuga umuntu akora. Buri munsi igihe mvuga ngo bya Hamasi, ngo bya Putine, byose nta mahoro abarimo, urumva. Simvuga ko byambuza gusinzira, ariko ntabwo uyu munsi mbamo n'awangendekeye neza. Wazenguruka isi urareba ugasanga amahoro arimo ni makeya, kandi nibyo mba mutubazaho. Biratwafegitinga rero nk'abantu, ariko ntabwo byabuze umuntu kuvuga ngo aryame yiyorose. Ariko iyo uri usesengura ku makuru y'imfu n'iki byose, haraho wumva bibatarisa. Wazi human being ibyo ugomba no kubitekerezaho, kuko abo bapfa bose baba bafite imiryango, baba bafite, ntabwo wajya ngo sawa. Rero uwo ari we wese, kandi yaba ari muri Irani yarashe ku birindiro bya Pakistan, muri Pakistan bari mu bibazo, bashobora no kurwana Israel yose. Urumva se ibintu twirirwamo ni ibyo ngibyo Ange. Isi ariko buri izagira amahoro? Biragoye, ntabwo isi yagira amahoro, kubera ko iyo ureba akenshi na kenshi imvo n'imvano mu buryo bucukumbuye, impamvu zitera gukimbirana, ukareba amafaranga ashorwa mu ntambara n'abayitikiriramo, urabalansinga ugasanga ntago bihura. Intambara zimwe na zimwe usanga kuba wazikemura ari nko kuzimya buji, ariko wareba imbaraga zikoreshwaho aho kuzishakira umuti, ukabona ko c'est un paradoxe iri hariya igaragaza yuko isi idashobora gupfa kubona amahoro byanze bikunze. Nushaka umbaza ingero ndaziguha. Usanga urebye ikiguzi cy'intambara iri muri Kongo, ukareba wenda umubare w'abarwanyi ba M23 niba ari benshi, bashobora kuba batarenga nka diviziyo zingahe. Reka dufate mu 20 wenda. Ubwo ni diviziyo zingahe? Diviziyo ni mu 10, ubwo ni nk'ebyiri. Ni example ntanze, ntabwo nzi umubare exact ugereranije. Ariko ukareba amafaranga agenda nko kuba mercenaire, ukareba amafaranga azagenda yagiye kuri mission ya MONUSCO ya Loni. Évidemment ntabwo yaje kuri M23, ariko ayo mafaranga yose SADC, EAC n'andi yose, ayo mafaranga yatunga ziriya mpunzi ziri mu bihugu bya Great Lakes z'abakongomani bavuga ikinyarwanda, akabubakira inyubako, akabaha amazi n'amashanyarazi cyangwa solar power, urumva, akigisha abana baba imyaka nka 50 cyangwa 100, nta kibazo bafite. Ariko abantu bahisemo kurwana, bahitamo kurwana, gushyira amafaranga kugira gute. Ni ikibazo kiri hariya. Bajya muri Palestina, Israel na Palestina, uvuze ngo bagire iriya statement yo kugira leta ebyiri, imwe yigenga ariko zibanye amahoro. Nibyo bihendutse, nibyo bishobokeye Yahudi, nibyo bishobokeye umwarabu w'umupalestina, urumva, nibyo bishobokeye mu Gazawi. Ariko bamwe bahisemo kugabaho abandi bitero, abandi bahitamo kujya gusenya Gaza. Ibyo byose urumva, uyu munsi mvuye tuje muri studio mbona noneho ngo shwa international community yahisemo ni uguhinzira imiti ijya kuvura abafashwe amatekwa na Hamas ndetse abanya-Israel. Ko Hamas yarafashe video bavuga yuko ngo ishobora kuba yarabishe. Baracyariho, hasigaye hafi na bangahe. Ndetse no kongerera imiti amavuriro yo muri Gaza. Ukibaza iyo shwa niyo iri necessaire, nigize gute? Ubu ngubu se abantu bahisemo gukemura ikibazo batarimbuye amazanga na kuriya no kwica impinja, cyangwa ngo Hamas yateye itazi kizanesha Israel.
yari shuwa ko itayinesha ariko ihitamo iyo nzira yo kugira gute yo kuyitera. ariko bavuga ko bafite koze, bafite buri wese afite impamvu koze. batera. Hamas ifite koze yo gukora biriya, ariko Israel has it too. Ntabwo Hamas irusha Israel impamvu yo kurwana ku burenganzira bwayo bwo kubaho, kuko baharanira kubaho kwabo. Ejo bundi waravuze, ndumva ejo cyangwa ejo bundi waravuze ngo uguhima atihima gusaba ko murwana ko murwana. Urambwira reka ibyo biri hirya hariya tubireke tuze hano iwacu. M23 yemeje urupfu rw'aba Offisiye bayo babiri, aribo Colonel Castro mbera abagabo. ariko kuri uwo wa kabiri ntago nkwentera butinze kuba M23 itavuze amazina mu itangazo, hanyuma tukabona ibinyamakuru byatangiye gushyira hanze amazina, n'andi makuru abantu baba bafite. Harimo igihushane, hari amakuru avuga ko uyu Comrade Bahati ashobora kuba yarakomeretse ntapfe. Ubwo rero ahubwo M23 nabona ko yashyize hanze umubare w'abapfuye, ariko ntishyira hanze umubare w'abakomeretse. Ako kantu abantu bagatekerezaho, people are not sure niba koko Bahati Erasto yapfuye. M23 ntabwo iranyomoza kugeza ubu ngubu aya mazina yatangajwe. Ako ntabwo M23 iriho ngo ihangane n'abantu byo batangaza nanone. Ntabwo yajya mu byo kunyomoza ngo hapfuye ntiyagize gute. Rero iyo Comrade Bahati ashobora kuba yarakomeretse atarapfuye, ariko wenda atari muri abo babiri bapfuye. Ubwo ahubwo watangira gutekereza abapfuye ni bande. Harimo rero Colonel Castro, we biri hanze ko yapfuye, ariko hashobora kuba kwibazwa undi officer wa kabiri wenda utari Bahati. Reka tubitegereza tuzabireba. Amakuru nari nabashije kubona mbere nuko Bahati yari yakomeretse cyane bikomeye, ndetse bivugwa ko yari yabuze ingingo. Birashoboka rero nubwo M23 itarabasha wenda kugira ikindi kintu itangaza yavuze aba Offisiye babiri gusa ntivuga amazina, ariko amakuru atandukanye, kandi kugeza iyi saha M23 itaranyomoza, ndetse n'uwari wese mu bayobozi bayo n'abavugizi babo bataravuga bati uyu nguyu muri ibeshya si we hapfuye kanaka. Ubwo ngira ngo akenshi hari igihe ikinyoma cya benshi kiba gifatwa nk'ukuri, ariko reka turebe buri muri aba ngaba barimo bavuga, yaba ari Castro ndetse n'uyu Bahati, bose ni abantu bazwi muri M23. Reka duhere kuri uyu nguyu biri confirmed ko yapfuye, ni Colonel Castro mbera abagabo. Amakuru avuga yuko yari umwe mu bantu b'ingenzi muri M23, akaba yari umuyobozi ushinzwe ubutasi, ndetse akaba mu bihe bitandukanye yaragiye afasha inyeshyamba za M23, haba ari mu buryo bw'amafaranga ndetse no mu buryo bwo kwitanga, kuko amakuru avuga ko yari umwe mu bantu bifashije bafite ubushobozi, kandi wari ufite ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi ku buryo byashoboka ko yanakoresha imari ye. Hanyuma turareba mu rwego rwa gisirikare, M23 ibuze umuntu ukomeye. Marshall, M23 ibuze umuntu ukomeye, ibyo ndabyemera, ariko ntabwo turi bushakire success ya M23 mu gukomera kw'abantu mu buryo bw'amafaranga. Ntabwo turi bushakire aho ngaho jyaho, ntabwo nahajombe toci cyane. Nabonye ari byo chimp report irimo kwandika n'ibindi binyamakuru bitandukanye, kandi ni investigative stories bakoze, babacukumbuye bashakishije. Ariko n'ubundi iyo biza kuba ihangana rya M23 na guverinoma rishingiye ku mufuka no ku imari, ngo tujye muri iyo angle, ntabwo M23 yakabaye maze ntiyakamara n'icyumweru igiye guhangana n'ubutegetsi bahanganye nabo bwa Kinshasa. Kongera kize ku rwego rurenze urugero, urumva. Ikindi cya kabiri, hano M23 ikontorora nta mazahabu ahari, nta n'amabuye y'agaciro ahari, nkuko chimp report nabonye ibyandika yavuga ko uwo muntu azobereye byo gucuruza za zahabu n'iki byose. Kugeza kuri iyi saha hari ibirombe muri Kongo harazwi, ntago ari ibintu byo guhishahisha no kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo rero gende bubitware gutyo. M23 kiriya gice ariko kibamo za koruta, ntabwo ari nyinshi, korutiri Rubaya n'andi mabuye menshi y'agaciro, ariko ntabwo ari bumbwire ko muri Rucuro hari amabuye y'agaciro afatika, cyangwa muri Masai M23 ifite, na Rubaya ntabwo yifite. Icyo abantu bagomba kurebaho rero ni ugukomera k'umuntu wiyemeje kujya ku rugamba,
no kuri kwiranka yari afite ni umukoroneri yari akuriye urwego rw'ubutasi urumva ibyo bita J2 niba bagira joint zingahe ntago mbizi biterwa n'igisirikare uko bazibara so ukabona ko rero naho warebera umuntu cya kabiri ushobora kuba yarataye ubwene gihugu bw'Ubwongereza yigeze akaza gupfira iwabo urumva no gupfira igihugu cyiwe nicyo ngicyo wareba ku ruhande rw'inyeshyamba ariko nujya ngo ibyo zindi ndabyita speculation yewe so nkabona ko rero gutakaza umukoroneri nkuriya yari afite amakuru menshi yigeze no kubashinzwe iby'imibano n'amahanga n'icyama cyabo urumva bafite hari amafoto nabonye ari Nairobi ari kumwe na Uhuru Kenyatta yagendaga muri iriya timu ngira ngo kandi Castro n'umuntu wabonekaga gake cyane ntabwo abantu bamuzi uretse nk'imvukira zahari ari benshi kuko amakuru dufite nuko yavaga mu muryango uzwi cyane ku buryo rero umwana wo kwa ukana katayoberana ariko ntabwo ari umuntu mwapfa kuvuga ngo muracatinga muragira mute ibintu nk'ibyo ngibyo urumva yari nk'umutima wa M23 so mu yandi magambo rero ngiye nkaba nabona yuko twabishakira kuri uwo muntu wigomwe akaza mu butwari akaza kurwana ariko kujya mu bindi ngo yaragize gute ntabwo byari ko mbibona ntabwo ariko mbitekereza okay hanyuma abatwumva bashobora kuza kumva noise mu kiganiro y'akaririmbo ka Champions League turi hafi ya stade barimo baragerageza amajwi ubwo nyine abantu byanga byakunda abantu bazarebera umupira muri iyi stade ko imeze bazaryoherwa twayisohoye nizere kuko ba upgradinze stade n'Amavubi nayo azazamura urwego n'amakipe yacu no kujya abantu bawumvira hanze bawurebera imbere abandi bakawumvira hanze urumva sound kuntu imeze neza bo hanyuma rero reka twikomereze kuri ibi bijyanye nyine no gusesengura uburyo M23 igiye kwitwara nyuma y'urupfu rw'aba ba Offisiye M23 yasohoye itangazo ivuga ko FARDC kuba yishe bariya ba Offisiye yatanze ubutumwa kandi bwumviswe bwakiriwe hanyuma bakavuga yuko FARDC yarenze ku gahenge kari kasabwe kuri iyo ngingo ya M23 hari icyabuza leta ya Kongo kwigaba ibitero ubu ngubu twabivuze mu biganiro bitandukanye agahenge twari tuzi nakarangiye ku itariki 28 z'ukwa 12 umwaka ushize kuva kuri iyo tariki tukinjira muri uko kwa mbere nta kandi gahenge tuzi ubwo ndavuga itangazo riri kuri website ya White House ubona ko ako gahenge ufashe ya minsi 3 yigeze gufatwa ukongeraho iminsi 14 wabonaga biri burangire kuri 29 hafi aho ngaho z'ukwa 12 nyuma y'amatora yabaga muri Kongo yego ariko ibintu bibera mu by'intambara haba mutuntu twinshi ushobora no gusanga bafite izindi andi mabwiriza bari barahawe abarwana atanditse tutazi kuko kubabonaga batarwana ku buryo bweruye nabyo urareba ugasanga ntihabuze ikibyihishe inyuma hanyuma ariko icyo navuga nanone kuri ino ngingo nuko nta munsi n'umwe nabivuze mu biganiro bitandukanye leta ya Kinshasa yigeze igaragaza yuko iri convaincre no kuba yakwegerana na M23 atari ku mututu w'imbunda buriya leta ya Kinshasa tuyishinja byinshi ariko mu byo tuyishinja ntabyo kubeshya yareruye ntituzaganira ntitubashaka muri abateroriste M23 turi kumwe ntabwo yari amakuru mashyashya marishaje kuri muri izi studio zanyu ikindi cya kabiri leta ya Kinshasa yagize uruhare mu kwirukana ingabo za East African Regional Force ko zitarwana na M23 yego zirataha ku itariki 8 z'ukwa 12 mandate yazo yari irangiye yengejinga izindi ntambara zo muri SADC izindi ngabo zo muri SADC zo zije zifite mission offensive yo kurwana ibyo byose M23 yari bizi sibyo so ntabwo wambwira rero ngo leta ya Kinshasa yigeze ijya mu mujyo wo kubeshye M23 kandi ubwo hari n'abacanshuro barahari n'abazarendo leta ya Kinshasa rero kirise irokitabo hari n'abarundi byose yabikoze ku mugaragaro sibyo icyo ntabona hano n'iki rero icyo ntabona n'icyo ku iside ya leta ya Kinshasa yaba yarahishe M23 ko bahigana ahubwo ku rundi ruhande
ugasanga baravuga ngo imfubyi yumvira mu rusaku, nicyo twavuze kare ngo M23 ihanganye na leta ikomeye mu buryo bw'amafaranga, inyeshyamba birumvikana niko biba bigomba kugenda. Ku rundi ruhande abantu bakaba barakunze kwibaza ukugenda gahoro, kuko muri parede za gisirikare, mu myiyereko ya gisirikare ujya ubonamo ingendo ebyiri. Habamo umwendo bita ngo ni mwendo wa kasi, kuriya kuntu baba bihuta, urumva? Ariko hakaba n'ibyo bagenda ngo ni mwendo wa pole, uko bagenda gahoro gahoro. Muri parede mujye mubona mu stade abasirikare bari kunuza, ingabo zose zirabikora. Ayo ni amahitamo y'imirwanire y'uko bamwe bashobora kurwana bagenda gahoro muri operation zabo, cyangwa se bakarwana bihuta muri operation zabo. Ubwo tuvuye muri parede tugiye ku rugamba. So ngewe nemeza ko imirwanire ya M23 uyigeranyije nuko niyo myireko y'abasirikare iri mu rwego rwo kurwana gahoro gahoro with objectives zabo. Rero reka tuhagendera aho ngaho. Urabona ko batandukanyije intambwe na leta, kuko leta kutihuta ni ukubura imbaraga zo gutsensura M23. Ariko M23 kutihuta si imbaraga ibuze zo gutsinsura leta, kuko yagaragaje kenshi ko irayikubita ikayirukana. Ni amahitamo yayo. Amahitamo ya leta rero nayo kurwana ikoresheje all means zishoboka, harimo n'izo drone turimo kuvuga uyu munsi. Ariko amahitamo ya M23 ni ibangana n'ubu ngubu. Ni ibintu wabona ko biri opaka utamenye. Kuki bagenda gahoro? Gute bashobora kuzenguruka umujyi nka Goma umwaka urenga ntibawufate? Gute bafatira amaferi Mushaki, bafatira umufasha mu maferi Karuba ntibagere Minova? Gute wagera Minova se nabwo ntugere Bukavu? Intambara ya M23 kuri side yayo ni ibanga rikomeye cyane, kandi ishobora kuba ariyo mahitamo yahisemo yo kugenda gahoro. Reka rero tugendere muri uwo mwendo wa pole, muri iyo deontology ya M23, muri iyo doctrine ya M23 yo kugenda gahoro. Noneho tuyihuze n'iryo tangazo. Iryo tangazo se riratubwira riti noneho twajyaga tugenda gahoro mukagira ngo niyo parade tuzi gusa. Reka tuza tugende kuri uwo muvuduko wundi tutari tumenyereye. Ntabyo mbona, nta birimo, kuko M23 ihinduye filozofi na doctrine byayisaba igihe, bisaba igihe nabyo. First of all birasaba kubyigisha abasirikare ko noneho mugiye kuvuduka. Birasaba kubishyira mu bakomandazi ko mugiye kuvuduka, urumva? Kandi birasaba ibikoresho ko mugiye kuvuduka nabwo. Guhindura intambara na filozofi y'intambara biragoye, ntago bihuye n'iryo tangazo. Iryo tangazo rya M23 nabonye risa nkaho ryandikanywe uburakari cyangwa nko gushuka leta ko bagiye kwishora mu ntambara no gukora ibyo batasanzwe bakora. Ariko nyamara atari byo. Ubwo bagiye kwinjira mu mukino rero wo gukinana no umumubwira umugira gute kandi atari byo witeguye gukora. Simbone M23 ahinduye imirwanire, kuko imirwanire ifite uyu munsi yari ifite ntacyo yari yitwaye. Ntabwo rero mbona ko kuraswa kw'abo basirikare bayo byatuma ihindura military philosophy, urumva? Cyane ko akenshi na kenshi kubaka military philosophy igafata, mujye musubira inyuma hanga bagasubira imbere bagiye bakora mu marotere, mwongere mwigira imbere bakigira imbere. Icyabisimbura ushobora gusanga ari plani abajenero bayo bakwicara n'abapolitisiye bayo bakwicara bakayifataho umwanya munini cyane, ikaba izatwara igihe. Binabaye ntago byaba dirifaso immediate, ntago byaba ku buryo abantu bazahita babibona. Bagenda bakora ikintu kimeze nka metamorphose, bava mu kurwana bagenda gahoro, bajya mu kurwana bihuta, bikaba byatwara nk'umwaka, ku buryo nta muntu uzayibona n'amaso ngabone ko mu cyumweru gitaha wenda M23 imaze kuva mu Kiriyo cy'abasirikare bayo izahita isimbuka ifata gutyo nk'uko biri muri iryo tangazo. Oya, ntago byaba ari byo, cyane ko ukurasa ashobora kuba icyo yashakaga yuko noneho urwana uhuzagurika, ku buryo urwanya uhuzagurika wihora urakaye waba uguye mu mutego we yashakaga. Nubundi wenda filozofi ko masanga aricyo FARDC yakoze ishaka, tubarase mu cyico ahantu habaje, noneho babe brutale nk'abataye umutwe. M23 ntabwo agwa muri uwo mutego. Izakomeza filozofi yayo, kumvira amahanga, kugira gute, kuko no kwihenura ku mahanga byaba bisaba izindi imbaraga wizeye, kandi muri ayo mahanga harimo ayumvaga impamvu yawe, ayumva gahoro n'atayitayeho. So ntabwo jewe iryo tangazo nakiriye yuko ari itangazo ry'ukuri kugiye guhindura ibintu ku rugamba,
ahubwo bafite ama strategy menshi bashobora guhindura ariko batavudutse. Bashobora kuguza abasirikare baba amatelefone completoma ama smartphones kuko barayakoresha rwose urumva, kandi ari mu bintu bishobora gutanga inzira ukurasa n'amadrone ashobora guhitamo. Icyo ni icyambere. Bashobora kugura ibikoresho bigezweho byo guhangana n'amadrone, kuzirasa amamisiri yo kuzirasa urumva. Ubushobozi barabufite, ntago babubura, barabufite, ntago babubura. Ikindi cya gatatu, ino ntambara ishobora gutuma ahubwo bahindura icyo bita military warfare, bakava muri bwa busirimu bw'intambara basanganywe. Bari professional, ujyumva bivuga mu itangazamakuru. Bintu Keita Oroni yarabivuze ko ari professional, barwana kurusha ingabo zimwe za guverinoma muri Afrika. Bakava muri ibyo bakinjira ishyamba byo kwinjira ishyamba bya nyabyo. Nibyo nakubwiraga, bashobora guhindura warfare bakajya mu ntambara ya kinyeshyamba ya nyayo. Muri iyo ntambara ya kinyeshyamba ya nyayo, ubwo hari ugiye kumbaza ngiriye bari munsi ya nyayo, ndakubwira ingingo nk'eshatu bashobora kongera. Ejo baravuze ko M23 wigeze kutubwira ko M23 isa n'iyafashe imirwanire. Nibyo ndimo kuvuga n'ubundi itari iyayo. Nibyo nakubwiye nyine, ntabwo ari iyayo. Ijya mu mirwanire ya leta. Muri ibyo bintu bashobora guhindura, kuva baramaze kwibrandinga ku rwego mpuzamahanga bakanemeza abaturage bayobora ko badahuzagurika urumva, bazagabanya inama bakorera mu baturage. Uburyo bitwara mu baturage bazabigabanya, kuko hari igihe ushobora kurwana nka kuriya urumva, nk'aba basirikare barasiwe wabo ku ivuko ku misozi bavukamo, bakibwira ko uko abaturage bamaze kubakira urumva bitabe expose, kuko bivuga ko maybe bashobora kuba ari mu nama n'ubundi abaturage. Ibyo nibyo Major Ngoma yavuze, turabigarukaho. So rero ubu buryo ba bahati bari bakunzwe n'abaturage bakagira gute buriya babukuyemo isomo. Urimo kwigisha abaturage ubumwe, ubwiyunge no kubana amahoro, ariko uguhiga we ntari bukubonere. Turi kumwe gukoresha imipira, amashampiyona y'imipira narababonye, kandi ibi ngibi umuntu yabivuze. Narababonye bicaye kuri stade barimo biyereka abaturage n'indangururamajwi. Ndavuga ariko aba bantu bazi ko ahantu nasiko yazikaharangiza. Ntago mbizaniye kuko tuje muri iki kiganiro. Nabonye Major Ngoma ari we musi arimo yerekana ati dore nguyu kamarade kanaka, ati ngo engineer uriya engineer Benjamin, bagahaguruka bagasuhuza abaturage, kandi nta n'amezi atatu arashira cyangwa abiri. Ndavuga abantu gukoresha amashampiyona bazi ko siko ushobora guruka ahangaha, baba bamaje kubitekerezaho. Ntekereza kubwirinzi bw'ikirere bwabo simbuzi, ariko ibyo byose ndatekereza ko nakantu gato gusa M23 yahindura igakomeza urugamba nk'uko yari ifite ntibigire icyo bitwara. Icya gatatu navuga nuko kubivuga ahangaha wenda hatabuza amategeko mpuzamahanga bihana, byabisa nko kwigisha abantu kurwana. Nayigomba ishobora nako sivanga igomba ishobora gutangiza ibikorwa byo kwihimura, nayigenda itagetinga abayobozi ba RDC kabaca intege, ama infiltration, ama operation commando yo guhitana abo bitwa ko bakomeye muri FARDC igatangira kubakoramo, kandi yabishobora. Wabatega amamine wagira gutera ibyo navuze, bisa nko kwigisha abantu, kuko nabo bacira umwami bandi yande twumva nabo bakora amakonvoyi bajya mu nama nk'izira z'abaturage. M23 nayo yagura drone, M23 yanabahiga ikabashakisha. So abantu ntibatekereze ko M23 igiye gutihubuka ngo babone gihinduye imirwanire ku buryo ubona, ariko ishobora gufata ingredient urumva, nawe mwega mugakoresha amadrone mu kuyihiga uko arahenze, yigakoresha inzira zo kubutaka nayo bahiga, zambushi zikiyongera ikagaba ibitera ahantu n'iki byose. Nabiriya bikorwa remezo nubwo itabifata amadrone akoresha, ishobora gukoresha infiltrators bakabisenya, cyangwa se imbura zirasakure ikagiga ibitero nshobora gukoresha imbura zirasakure. Aho drone ziparitse se irahayobewe gufata amakorodone yayo. Ibyo nibyo M23 umuvugizi wayo Major Ngoma mu ijambo yavuze. Hari ikiganiro yagiranye n'urubuga rumwe bakunda gucisha ibiganiro byabo. Yavuze ko nta ukinisha intare. Avuga ko ubu ngubu bagiye gukora riposte cyangwa se gusubiza mu buryo buri vigure, mu buryo bukomeye. Ntabwo tuzi ubwo buryo bukomeye ubwo ari bwo, ariko umuntu aribaza ngo ese ubundi M23 ibifitiye ubushobozi. Ubushobozi M23 irabufite, ariko ikibazo aho kiri
nuko inyeshyamba iyo zirwana n'amaguverinoma ntago babanganya mani power. Kwica abajenerali 5 ba FARDC hashobora gusigara abandi 400 mu bajenerali bifite. Aho kwica abajenerali 3 mu M23 abo tuzi ifite ubanza batarenze nabo 3 cyangwa 4. Urumva afata Fande Makenga ugashyiramo Mboneza ugashyiramo Maheshe ugashyiramo Bodwe. Ubwo abandi simbazi turimo kujyana. So rero M23 mu ikarita yayo ishobora gucanga, ishobora kwicanga ariko izi yuko ni nka kuri yagiye ifata ahantu. Ishobora gufata teritwari ya Masisi, igafata teritwari ya Rucuro, igafata teritwari ya Nyiragongo. Ariko ibyo byose ntago bisobanuye ko yakubise ababaza leta, kuko leta isigaranye izindi teritwari nka Magana. Urumva ifite miliyoni 100, niba M23 ifite miliyoni 3 kontora z'ahantu iyobora, hasigaye 97 leta iyobora. Ntago M23 yakwipima kuri guverinoma mu bijyanye no kwangizanya umuntu nk'ibyo ngibyo. Icyo M23 yakora no gushyira imbaraga muri diplomasi mpuzamahanga, urumva, ikongera izo mbaraga, ikongera uburinzi ku bakomandazi bayo, urumva, ikagabanya ibintu byo kurwana igenda ku Intambara, kandi izi yuko abo abayihiga barimo kwishakisha, igahindura ikoranabuhanga ikoresha kugira ngo abayihiga bagire gute niki, ariko igiye gupima na leta ngo niyo bayangiza ikintu yangiza ibindi, yasanga leta ifite henshi kura, urumva, niyo wayambura Goma guverinoma yasigana n'imijyi nka Goma nka 50, urumva, nugukomeza. Donc M23 agengira inama ntihuzagurika. Abasirikare bagiye ku rugamba bazi ko gupfa birashoboka. Ndetse for your information, M23 niwo mutwe w'inyeshyamba ndimo kubisubiza abantu barimo kumbaza kuri ibi turimo kuganira, wari ugifite high command iri intact itarakorwa mu n'uwo barwana. Izindi nyeshyamba zatangira urugamba nabikubwiye mu kiganiro, ku munsi wa kabiri bikaba byacitse. Byarabaye kuri PRPF, ku munsi wa kabiri leta Gisarwigema yaramaze kuraswa. Bafande bayingana yaramaze kuraswa. Bafande ninde wundi uriya bunyenyezi n'abandi. Urumva ibyo byose rero biraba ku nyeshyamba, bisa nibisanzwe mu nyeshyamba, ahubwo icyo M23 yakora no gusoma amateka y'inyeshyamba ikamenya ko irimo ibyayibayeho uyu munsi. Abandi baho already ku munsi wa kabiri gitangira intambara bamaze imyaka 15 irenga barwana, hafi 14-15. Iyo incident igiba ku bandi bagitangira urugamba bo ibabayeho barugeze hagati. Ntabwo ari impamvu yatuma bahuzagurika rero. Urumva ni ku ruhande rwa M23 FARDC ntirimo iserebura, nta kintu FARDC irimo guserebura, kuko no munsi Colonel Castro yarashwe, hari hashize amasaha 20 no harashwe mu generali wabo wa FARDC. Hari umuntu warimo mbwira ngo nzamukorera urutonde rw'abagenero n'abakomanda ba FARDC barashwe kuva urugamba rwatangira. Mubwira yuko ntabona uwo mwanya, kuko ni benshi bagiye baraswa. Uribuka ko hari amavideo yigeze kugaragara mu minsi ishize Perezida Tshisekedi ari mashyingura abagaride republicaine bamurinda bari baraguye muri Masisi. Warayibonye iyo video, sinzi warayibonye, n'amadarapo bayashyizeho n'iki byose. So FARDC yarapfushije bihagije, ndetse ku buryo nino prominence ya Castro irimo kugaragara ku rupfu rwe ibanjirijwe n'urupfu rw'umujenerali muri FARDC. Birakwereka urwego M23 rimaze kugera cyangwa imaze kugera mu mirwanire, aho umujenerali wa leta apfa ariko umukoloneli wa guverinoma yapfa, bikaba ibyo bifata umwanya mu itangazamakuru. Urumva, mu gihe uwo umujenerali wapfuye Tigo uriya bavuga ko ari muzarendo, uwo icyo ari cyo cyose n'umujenerali, abantu bajya bareka kugabanya ibintu. N'umuntu wo muri FARDC, yewe ntabwo uzi ko najya nkoresha iyo version y'abazarendo, kuko hari abarwana babiri sofa, nta parti ya gatatu ihari, ni leta cyangwa pro government, kandi yari umujenerali, ntabwo babihakana. Binagaragaza ko kuba umukoloneli wa M23 apfa bikazamura amarangamutima y'isi n'itangazamakuru, umujenerali wa FARDC yapfa ntihagire n'ikinyamakuru kibyandika. Urumva, mpuzamahanga n'iki byose birerekana urwego M23 imaze kugeraho yibrandinga mu rwego rwa gisirikare. Mu yandi magambo, dukore egare turebe, koloneli wa M23 nta nubwo ari egare na generali wa FARDC, bo basa nk'ababigize ibisanzwe, bamaze gupfusha benshi muri FARDC. Ariko muri M23 byabaye inkuru kubera ko si kenshi bakunze gukorwamo muri ubwo buryo, cyane kuri yaranakomeye nko twabivuze, ntabwo tuvuga katarakomeye. Mu yandi magambo rero, ndabona ejo amatangazo ya M23 na amacenga irimo gucenga leta, ariko ntabwo ishobora kurwana nk'ihubuka. Gusa nanone muri uko guhindura urufeya uburyo bw'imirwanire, simvuga ko leta ibyitwayemo neza M23 idashobora kuhatera ibaba, nabyo birashoboka. Birashoboka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari ibikorwa remezo byo bizasenyuka, kuko ntabwo bazakomeza kurebera amadrone abarasaho
bazakomeza gutakaza amadrone menshi araswa urumva ariko M23 nsoza kuri ino ngingo ishobora no gukora perimetre nini cyane ikagura ibirindiro kugira ngo abantu babo bagire umutekano ku buryo bushoboka bwose. So binjemo gutyo kuko nabyo birashoboka bakavuga bati izi drone zihagurukira he ni ku airport zira ntabwo ziza drone nkazazi ndabonye muri Hamas bagurukiriza ku bintu bimeze nk'amabati. Oya zira za Hamas nyango ni kamikaze nizo kwira amakamikaze nkariye bakavuga bati rero niba nka leta ikibatera kutwiryaho ari byo bibuga by'indege urumva ikibatera kutwiryaho ari kiniki nabyo reka tubifate. So leta ntago izabura ikintu itakariza ngiye nabwiye abantu ko nk'umujyi wagoma probably ushobora kuba ikiguzi cy'urufu y'umukoloneli Castro cyane ko mu rwandiko rwa M23 urabonamo ko isa nk'iyamaze gutesha agaciro amabwire ibwirwa na communauté internationale. Musubira inyuma mugire gute donc discipline ya M23 na politesse yayo yo kwireka amahanga nkabubahiriza cyangwa bazabiriye urabona ko bashobora kuba bagiye kwicara batekereze kuri icyo kintu bavuge batese bujya dusubira inyuma duhagarika intambara kugira ngo abantu babone umwanya wo kudutagetinga kuko kwica umukoloneli nk'uriya bamuhize kenshi ntago ari umunsi umwe bavuze ngo agiye buriya bamuhize kenshi. Nakubwiye mu kiganiro yuko muri misiyo z'abameseneri bari abanyamahanga babacanshura ubundi mission yabo no kurasa imbona ziremereye z'imisada ya kure no guhiga abakomandazi ba M23 bakoresheje drone bakoresheje ikoranabuhanga ritandukanye. Bivuze ngo rero no kubona ngo M23 yatakaje umukoloneli ahubwo babahize kenshi babahiga kenshi nuko nta makuru tuba dufite nuko target bageze hari ingiyi ariko bahoraga bahigwa bashakijwe. Buriya M23 ikubwiye mission zo kwica abakomanda zabo zagiye zibarate zikaburizwamo ubu turavuga mission imwe yabaye successful ya leta ariko bashaka kugura mission nk'ibihumbi 2,000 ubwo rero yakomeza ikarwana muri uwo mujyo wo gukwepana yakomeza kujya muri uwo mujyo wo gukwepana nabo urumva ariko inyeshyamba buriya abantu bavuga inyeshyamba mu magambo ntago bazizi nese ubugira ngo zirimo kubakinisha zizabakoramo imwe turizihimura nimara kuva muri kiriya kintu cya discipline kimeze nk'ubufaratiri n'ubufurere bwa M23 turwana professionnellement tugira gute leta yacishaza izawota. Urebye umuvugizi nyine wa M23 yari yagerageje gusa n'ubikomozaho avuga ko ubungubu ahubwo ari bwo imirwano cyangwa se intambara urugamba rugiye gukomera abanyabwoba bahita bumva ko M23 igiye kumanika amaboko ariko hari n'abandi basesengura ko batobwa ubungubu nibwo intambara igiye gukomera. M23 imanika amaboko M23 imanika amaboko kubera kibuza umuyobozi w'ubutasi kabura n'uwari ushinzwe n'uwari umujyanama wa Makenga none se Makenga we arashwe M23 yahagarara none se munyeshyamba ntabwo bagira plan A na plan B none se hari umuntu utagira tu IC acting umwungirije J2 M23 yari ifite uwungirije urumva afande Makenga afite General Maheshe umwungirije sibyo ntabwo mbitse Makenga ariko ndakwereka ko igiti kimwe si ishyamba ariko igiti kimwe ni ingenzi aho turajyana kuko imbuto zacu zishobora kubyara ishyamba. Mu yandi magambo rero utekereza ko M23 yabura Offisiye superieur umwe igahagarika urugamba yaba yibeshye kubera ko twebwe twavarinza amakuru ya M23 imyaka igiye kwa 10 ubibaye 10 ningahe M23 yabuze abakomandazi benshi barimo nabo muri bikorwa byo kuresuminga intambara bundi bushya batayijemo sibyo barapfuye cyangwa batabigize bagaruka muri intambara bari mu bindi Kazara amasura mubona Kayina sura mubona indi ya Queen ese kuki abantu badatekereza ko urupfu rwa Colonel Castro rushobora gutuma hari umuntu wari waranze no kugaruka muri M23 avuga ati ubwo nsubiye kubera iyo mpamvu ntabwo inyeshyamba zirwana muri ino ntabwo intambara zirwana inyeshyamba zirwana muri uyu mujyi wa M23 muri aba revolutionnaire ubakangisha ngo umurevolutionnaire umwe aguye ku rugamba ngo urugamba rurahagaze ahubwo abandi bahita baza nk'inzuki urumva nkakubwira ngo rero abavuga ko intambara na bad ahubwo ariko umuriro ugiye kwaka
njyewe mu isesengura ryanjye nicyo nakwemeza. Castro rapfuye, yari afite shene nini cyane ayoboye, abo yubatse, urumva? Niyo mpamvu ibisirikare bigira J1, J2, J3, J4, J5, abandi bashobora kugira J6 bagakomeza. Urumva? Muri yo J3 baba utoza bahari. Nese ntibatoza abatasi bandi. Nikibishinzwe kwigisha no gutoza. Kuvuga ngo babuze aba Offisiye barabuze. Birumvikana ni ishami rivuye ku giti. Ariko ntabwo ari ishami ryonyine, igiti ntabwo cyari inkokore. Urumva? Bafite n'abandi. Ahubwo akenshi na kenshi ujye ubibona iyo habayeho nk'ibi ngibyo kuvuga ngo bigenze gutya mu mihindukire ya warfare nakubwiye. Ndibuka 1990 ubwo nyine habaga izo mpinduka muri RPA, abakomandazi babo bamaze gutakaza urugamba. Ubona ko ariho bahise bahindura imirwanire ko tuve mu Mutara tujye Gatuna. Afande Duda barapanuwe. Urumva? Abandi tujye mu Birunga, za Ruhengeri zirafatwa, za Ndeyande n'iki byose. Nakubwira ngo inyeshyamba zifite amayeri menshi yo kurwana, sibyo? Kandi aho utatekerezaga igisubizo cyazo baba barahateganyije mbere. Erega umenye yuko ku muntu uzi ibintu by'urugamba ushobora kuvuga komanda runaka wa brigade ni igitangaza mu ntambara, sibyo? Kanaka mu butasi arakomeye, ibyo nibyo turabyemera. Ariko se intasi ziyoherezaga kuri tere, kuva kuri tere iyo shene kuzamuka kumugeraho ku bantu akoresha, uribwira ko bakubiramo igisubizo muri ibyo ngibyo? None se ubundi ni wakoraga byose? Hanyuma Marshall, uravuga uti genda abona intambara igiye kuba intambara, ariko perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu nama arimo mu Busuwisi, mu nama ibera mu Busuwisi yitwa World Economic Forum, yahuye n'umunyamabanga wa leta y'Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga witwa Anthony Blinken. Mu byo baganiriye harimo kuba ibibazo byo muri Kongo byakemuka mu nzira y'amahoro. Hanyuma Uburundi nabwo burategura urugendo rwa Perezida Putin, kandi Uburundi bufite ingabo hariya. Ibyo ni ibihugu by'ibihangange bibiri bikomeye cyane ku isi, ndetse binahanganya ahantu hatandukanye. Aya mahoro Blinken avuga, urumva hari icyakorwa kugira ngo aboneke? Ntabwo mbizi, kuko urumva aho hose turimo kuvuga nta Kongo ijemo. Ari Perezida Kagame ntari President Kongo, ari Perezida Putin cyangwa Burundi ntari President Kongo. Ariko ugiye mu biyaga bigari muri geopolitike yabyo ukuntu iteye, ugashyiramo ibihugu by'ibihangange, urumvamo yuko nyine hatashobora kubura gutsinsurana kw'ibyo bihugu by'ibihangange. Putin agiye hariya barwanira hariya, urumva? Blinken nawe aje bafite bavuga ko bafite ijisho mubira muri Kongo, bakoresheje ubutasi bwabo n'abadiplomate babo. Ariko kandi no mu yandi magambo Putin ashobora kuba ashaka nikeli y'u Burundi, ariko anashaka na diyama ya Kongo. Byose birashoboka. Niba ari byo ushaka ko duhuza rero, ntiwibagize yuko hari n'ahantu Amerika ijya igahuza inyungu n'Uburusiya, nko muri Libya. Muri Libya inyungu za Blinken naho ziri, niho za Putin ziri. Bose bafasha bita General Haftar, Marshal Haftar muri Benghazi. Ibyo rero jewe nubimbaza nk'umusesenguzi usesengurira mpuzamahanga, ntabwo uri bumbonemo igisubizo ushobora gutekereza ko wenda aricyo batekereza ko ngusubiza. Kubera iki? Amerika iyo biri mu nyungu zayo ishobora guhuriza hamwe imbaraga n'Abarusiya bashaka gusahura umuntu umwe, nkuko basahura peteroli ya Libya, urumva? Ariko bagira muri Syria bigatandukana, umwe agasahura uyu agasahura uyu nguyu. Byose icyo nagusubiza muri ibi ngibi nuko abantu bakwiye kwiga kwitoza guhanira inyungu zabo, kuko akimuhana kaza imvura ihise. Ntabwo Burundi buzatezwa imbere na Putin, ntabwo East Africa izatezwa imbere na Amerika. Bizaterwa n'ingamba bashyizeho bakazisetinga, bakabona ko bari nabo mu nyungu zabo gusa, bakabindyarya zibana n'indyamiriza. Utekereza ko Putin ashyize imbaraga muri Kongo no mu Burundi, Amerika nayo yazishyira muri M23, nabumva impamvu irwanira? Ntabwo byose mbibona mu muti, kubera ko icyo bazazana ni intwaro zo gutsinsurana, kandi izo ntwaro zabazica Abanyafurika, sibyo? So nkabona ko rero ntacyo byacenjinga kuri game kubibera mu biyaga bigari, byaterwa n'icyo nyiri umuringa yahisemo.
urumva mu nyungu ze buryo cyangwa ubundi. Abantu ntabwo bajya bashaka kubyegereza imbaraga ngo bavuge ko Amerika irebana y'ingwe, bavuga ko Amerika irebana y'ingwe buri munsi n'Uburusiya, ariko siko bimeze. Nicyo nshatse gusobanura ahangaha. So rero reka turebe abarwana muri Kongo ni bande. M23 idategereje amaboko y'uwo ari we wese izagera kuki. Ni leta ya Kinshasa birwana idategereje amaboko y'uwo ari we wese izagera kuki. Kuri iyi turufu turimo nshatse kwikurozingira ahangaha. At least M23 ntabwo tuzi ibihugu by'ibihangange biri mu bitugu byayo, ariko ibihugu biri mu bihangange ibihugu by'ibihangange biri mu bitugu bya leta ya Kinshasa turabizi. Ahigura drone ni muri China, urumva? Ahigura Sukhoi ni mu Burusiya. Ariko si business, ni business. No muri Turkiya baguze, no muri Turkiya baguze. Urwo ruhande turaruzi. Reka twigire kubiri palpable, ibiri mu nda y'ingoma ntabwo tubizi. Nkabona ko rero ku ruhande rwa M23 nibura barakipevera intambara bakayikorera ku mutwe wabo, sibyo? Aho ku ruhande rwa leta yamaze kumanika amaboko, iravuga ntabwo tubishoboye. SADC muze muturasire, China muze mudufashe, uwo ari wese muze mudufashe, na Amerika igihamagara mu bihamagara. Ubundi mu yandi magambo buri wamaze gutsinda urugamba kurutsindwa agenda mubona ni leta ya Kinshasa. Reka dukore minus dufate leta aho ngaho ntubaye umufana. Ntabwo mfana ngiye ntanga ingero. Uyu munsi reka tuvuge ngo dufate ku bihugu by'ibihangange bigaragaza aho bishize ukuboko. Ibihugu by'ibihangange si bitanu ku isi, urashyiramo France, ushyiramo UK, ushyiramo Amerika, ushyiremo n'ibindi. Nitufata uko ari bitanu, turabona bibiri bifite aho bisa nkaho bibogamiye kugeza uyu munsi. Nge niko mbibona ku giti cyane nk'umusesenguzi. Nitujya kuri M23 biri opaka, ntabwo tumenya ngo ninde ubashyigikiye. Uhazi azahatubwira, nge ntabwo mpazi kuko ntabwo nzi ibintu byose. Noneho dufate icyo kimenyetso cyo gukuramo, dufate FARDC without SADC, without izo drone, without n'undi wari wese, n'ubu Burundi ushyiramo n'iki byose tubishyiremo. Nudahita unyereka FARDC iri ku mavi rwose urambwira, kubera ko kuri M23 ntabwo turamenya ngo ni igihanganye kikiyifasha. Ni Ubwongereza, ni Ubushinwa na Amerika, kuko muri double standard politics birashoboka ko Amerika yafasha igafasha n'abari, ibyo byose twabaze kubona ko bishoboka. Kereka niba udashaka dukoresha minus, dukoreshe plus. Noneho natwe dufata ikindi gihugu cy'igihanganye kimwe mu byo tuzi kivuge ko soleneroma, kuko birashoboka mu rwego mpuzamahanga ko dushyigikiye M23. Dufate Londres, dufate Paris, dufate Beijing, n'undi wari wese bo twamaze kuvuga haruguru. Noneho ku buryo buri maso turabashyigikiye, nta no wafatira ibihano muri Loni, ntimukanatinye ngo mutinyatinye, urumva? Niba gutinya kubaho bakwemera gukorana n'umutwe w'iterabwoba. Ntabwo ibyo ariko bimeze. Ntabwo M23 umutwe w'iterabwoba mu rwego mpuzamahanga, ni umutwe w'iterabwoba ku mategeko ya Kongo Kinshasa. Ariko nta namwe muri statement mpuzamahanga babona aboneka ko M23 ari mouvement terroriste. Nta hirajya no mu matangazo ya Rwanda no mu bivugirwa mu nama mpuzamahanga, ntabwo M23 irafatwa nk'umutwe w'iterabwoba kugeza kuri iyi saha mu rwego mpuzamahanga. Mu yandi wari ugiye kumbaza rero niba binashoboka, Offisiye Army niba ntibeshye bari barwanyaga ari Assad wo muri Syria, bagiraga ibiro i Londres. TPLF ya Ethiopia ubuvugizi bwabo bwakoraga Washington, urumva? Ntabwo ari igitangaza ko umutwe urwana mu gihugu cyangwa kiriya uhabwa inkunga cyangwa ugashyigikirwa n'iki na communauté internationale. General de Garo wa RSF, Rapid Support Forces ya Sudan, wamubonye muri za presidence zizenguruka mejo bundi. Yego. M23 nibyo nakubwira ngo rero mu by'irwana byose no mu ngambe hindura igerageze kwiyerekana nayo ku buryo ishobora kugira amashyanga yishyigikiye mu rwego mpuzamahanga. None dusuppose biramutse bibayeho rero aka Kongo kaba kabaye hagize igihugu gifite icyicaro gihora mu muryango mpuzamahanga, biriya bya veto n'iki byose kidekara ko gifashe M23, intambara yahindura isura. No kuba uko bimeze uyu munsi uko ikirwanaho bose bayiteragana bakayiteragana gusa, ntabwo nava hano tutabivuze aka kantu. Ibyo byose M23 izabigeraho ariko yaguye ibirindiro, nayo ikabengukwa n'inyungu z'aba bakire mpuzamahanga bashaka ibirombe, bashaka diyama, bashaka imbaho. M23 yikirwanira ahantu hatari ikirombe na kimwe, yagira no hafi ya Rubaya ntiharwanire ngo yafate, kandi hari amabuye y'agaciro, bizayigora. Ariko na leta ya Kinshasa mu yandi magambo nta wikunda ngo tuvuge ngo hari abantu bakunda leta ya Kinshasa bakanga M23. Ashwi bayikundira ibifite inyungu, na M23 ibifite n'abashinwa baza bakavuga ati mwana nta drone mushaka,
ngo muduhe ikirombe bariya baza kugira mwebwe mutareba mu burakari bwa M23 ndika iryo tangazo ngira ngo icyo nacyo izagishyiremo imenye yuko nta muntu n'umwe urishe rishushu na Kinshasa kandi nta n'umuntu yanga kuko yamaze kukwiburaniga mu rwego mpuzamahanga yigaragaza nk'umutwe utagize icyo ubangamiye ariko n'umutwe utagize icyo ubangamiye utagize icyo ifite mu butaka bwayo nitangira igurisha nayo rero ishaka ibirombe. David Marshall yaradufasha gusesengura ahagiye kuza umutwe wa M23 nyuma y'aba Offisiye babiri bakomeye bivugwa ko bishwe, umwe we byemejwe ariko undi we haracyarimo gushidikanya bitewe n'uko amakuru yavuga yuko yakomeretse. Ni nawe tugiye kuvuga uyu nguyu Erasto Bahati yari umujyanama wa Generali Makenga, yagiye agaragara mu bikorwa byo gusansibiriza cyangwa se kwinjiza abantu urubyiruko muri M23. Kuba uyu muntu yari umuntu wa hafi wa Makenga akaba yaraswa yaba yapfuye cyangwa se yakomeretse, urabona umutekano w'aba Offisiye ba M23 utageramiwe. Tangira urugamba nibyo nakubwiye jewe nka Valenzi inkuru zo muri Eastern Congo imyaka irenga 10 n'ingahe. Amazina nzi y'abafisiye bapfuye ni benshi urumva ba M23 ariko iyo tubwira generation nshyashya ubu zirafata aba babiri twebwe tuza abarenga benshi tuzi n'abagiye ku ruhande rwa guverinoma urumva mu gihe cyari amasezerano ya 2009 niba atari 2008 urumva rero icyo nkubwira nuko ari amakuru batamenyereye ariko M23 na shene yayo batakaje ingabo nyinshi ku rugamba ntagara abangaba gusa rero umutekano wabo wargeramiye kuva kera muri iyo myaka bamaze mu mashyamba urumva bagiye bahura n'ibizazana byo kuraswaho sibyo nuko ntaje ahangaha wenda kuvuga ibintu byinshi ariko bamwe n'amazina yabo arazwi n'abatacyumvikana ku rugamba kuri uyu munsi kandi bakiriho kubera ibibazo bagiye bagira mu kurwana. So intambara ibamo kurwana nanakubwiye ngo muri iki kiganiro ntabwo ariyo target ya mbere FARDC yari ifite n'abandi yarabagiye bahusha ariko abahushijwe ntago bavugwa sibyo havugwa abangaba batahushije. Ntago umutekano wa Makenga n'abakomandazi be urgeramiwe rero ariko hari byinshi byo guhindura birumvikana kandi kuko babigaragaza baryo bagiye guhindura. Ikindi nasozerezaho nuko gupfa k'umusirikare birababaza ariko nicyo abariyemeje ajya kurahirira kujya ku rugamba bariya babafata nk'intwari babafata nk'inkomarume zibabanjirije mu kuba abamaritiri b'urugamba. Nibyo nakubwiye mu kanya mu kiganiro niba wankurikiye baba bashobora eventually no gushibukaho abandi benshi mutatekerezaga. So ku rugamba ibyo bibaho ku rugamba rwo rwose hari indirimbo abasirikare bari ku rugamba baririmba ngo watatu wakufe wawiri wasonga urumva wawiri wakufe watatu wasonga vice versa byose birashoboka. Ikizabikwemeza nuko uzabona urugamba rushobora kugira imbere kurusha uko rumeze uyu munsi ukibaza utesa ahubwo kubera iki wenda nuko kwigira imbere kutari kwarabayeho na mbere ariko nta kibura impamvu rero. M23 yavuze ko yumvise ubutumwa kandi yabwakiriye neza cyane igiye gusubiza mu cyo karakanu ni igisirikare ni mu cyongereza bavuze ngo bagiye kubisubiza accordingly urumva bandika amagambo make ariko buriya biragaragara ko high command zabo zigiye gutekereza cyane bagatekereza ko bari n'umutekano w'abofisiye babo. Nigeze kukubwira muri ya press conference yabereye mu Nagana ubonye kuno president wa M23 yaje aza mu modokari imwe mu gutahasubira none wiri ingoma bazahindura byinshi kuki abantu bagenda muri pick up imwe kandi bazi ko bari targeted urumva n'utuntu in fact ku rupfu rw'aba Offisiye ikintu gisabwa guhindurwa ntabwo si ibintu byinshi kurambika hasi ama smartphone ibikoresho bakoresha guhindura ibirindiro n'amapozisiyo urumva guhindura uko bagendaga mu buryo bw'amakonvoyi guhindura uko bakoresha inama urumva bagakoresha abakadabo hasi aho gukoresha abakadabo basanzwe bazwi no kubona ko aba bagabo basa nabishimiye kugera iwabo kubera success bagize kuri uru rugamba. Wabonaga uyu kamarade Erasto ari imbere y'abantu baganiriza akababwira ibigwi bye akababwira imiryango yavukamo iya ni politiki igomba gukora ku rugamba birumvikana ariko kuvuga ngo ntabwo dukoresheje kamarade Bahati dukoresheje abandi bantu basanzwe barimo kuzamuka abakadire babo byose birashoboka babikora mu masengero babikora hose
bafite uburyo bazakomeza kubikora. Kabona ko rero uko byagenda kose bano basirikare n'aba bakomanda b'23 basaga n'abanyuzwe no kwishimira hari abatuye, kuko nka Colonel Alfred yavugiye niba ari Kicanga niba ari hehe abwira abantu ati ntimuzi nigisha ndi professeur. Iriya ni phase irangiye. For your information, giye nk'umusesenguzi nakuye ko ino ntambara igiye kuba upgrade diva kuri grade imwe ya kuyindi. Nicyo kintu gihari hari bagiye kuva kuri shift, bagiye gushiftinga bave kuri grade 1 y'intambara bagiye kuri grade 2 izamura imirwanire. Bavuge bati burya bwose twarabwirije, twagiye mu masengero, narababonye bahikaza abasenyeri, ariko uwumvise yarumvise. Ubaho tugeze aha ngaha noneho ni ugukaba indaki tukarwana umuhenerezo. Niyo intambara igiye kuba intambara sasa, nicyo nakubwiraga. David Marshall, iyo tuvuga ibi bibazo bya M23 reka nkurwaye gatoya, byanashobokaga ko hari imyumvire urumva y'abakiri batoya bari muri iyi ntambara yabagoraga kumva bahawe nka komando nka oda yo kuvuga ngo mubika ama smartphone. Byashobora ko byabagoraga kubyumva, kubwira umwana ukiri mutoya uvuye muri kaminuza akagiye kurwana ngareke smartphone ye akumva biramugoye. Ariko ibi bishobora guherwaho amabwiriza amwe namwe na oda zimwe zahabwa ku basirikare zumvikana kurusha uko bazumvaga mu buzima busanzwe. N'intambara Uburusiya burwanamo na Ukraine byigeze kubaho, basirikare bo Burusiya baraswaho na drone baza gusanga bari bafite za telefone, nibo bayoboye ibyo bitero. So ino rero ni revolution. Gupfa k'uyu mukoloneli urumva gushobora gutuma niba harano bumva bagiraga imyumvire ibagoye bakumva yuko kubambura amatelefone ari nko kubaharasinga urumva. Ubu noneho bashobora kujya babyumva. Noneho uru rupfu rukamera nka jurisprudence y'ikintu cyabaye kibumvisha ikikwiye gukorwa. Bakubwira bati mwese muzi reporting iyo odi kumvikana 0 seconde mufate za gatoroshi mwese cyangwa mukoresha ibyombo. Ukeneye ubutumwa atuma ku muryango urumva, ajya abwira abo bita political commissars aba peace, agenda amushyira ubutumwa, amubwirira umugore, amubwirira umuryango. Ubu noneho birabujijwe kujya gute, ndetse nagira ngo he n'amakuru yuko bishoboka kubona amakuru bigiye kutugora. Ntabwo subibona wowe kubona amakuru ushobora kuzagwana ko wajyaga wisanzura uvuga uti kiwanja byagenze gute, ibunaka byagenze gute. Bishobora kuba bizaba ingorane muri no minsi iri imbere, bidatewe n'ubwoba ahubwo bitewe no guhindura imirwanire. Okay, reka rero tuvuge hari abajya bumva dukora ibiganiro bivuga ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, bakabyibazaho, ariko nta yindi mpamvu urebye aba M23 bavuga yuko barwanira impamvu y'abantu bavuga ikinyarwanda, bahohoterwa bimwe uburenganzira, hanyuma ikindi nakunganira aho ngaho ndetse bafite impunzi zabo ikindi nakunganira ziba mu Rwanda n'ahandi muri aka karere. Anje nkunganire nakugoye ni puti mwashaka ko dushyiramo. Ntabwo uno murongo M23 irwanamo ari umurongo wa M23, ni umurongo umaze imyaka hafi 70 33 na 5 intambara ya Kanyarwanda yabayeho urumva, yo guhiga bavuga ikinyarwanda. Ubutasi bwa Amerika CIA bwabikozaho inyandiko yaranasirikire mu minsi ishize mwarayibonye urumva. Nigeze kwibona ko kera higeze kubaho bahigwa n'abahunde n'iki byose bino ngibyo urumva, kutumvikana, bamwe bavuga bati abanyarwanda basubira iwabo kandi abanyarwanda bari benshi icyo gihe, yego urumva, barahejwe batari mu myanya. Iki ni ikibazo kimaze igihe kitazanywe na Nkunda, kitazanywe na M23 urumva. Ndetse uzanyibise tukore ikiganiro mu butaha. Ubu ngubu aho amasisi narushoboye birijwe gutora muri aya matora, abantu bo muri Kongo bo mu bwoko bo baracyabivuga iby'amoko bita abahutu, bibwira ko bakunzwe na Kinshasa, batangiye gutekereza yuko bare exclure nabo, kandi bibona nka plan B yabo leta ya Kinshasa n'abazayirirwa bandi bahita barangije mu 23. Abandi banyekongo bavuga ikinyarwanda bahita babituniraho nabo. Bamwe rero batangiye gutekereza batari ko bitugwa muri aya macakubiri ya gihutu na gitutsi tuzagira kuki ko tuvuga ikinyarwanda. Nabo ngo bimwe imyanya mu nteko barayimwe. Ubu rero ntabwo ndaverifya ngo ndabatowe, oyagenda narabiverifye narayibonye nko muri Sud Kivu witwa Gisaro yabuze umwanya uhabwa uriya bitangwa ni bitakwira urwanya bavuga ikinyarwanda biteza saga.
so mu yandi magambo nuko ari ikiganiro kwacyo tuzategura twitonze wa mugari tukazana n'amaliste yawe n'iki byose arahari. Iyo iteka buri gihe iyo community ivuga ikinyarwanda muri Kongo yatangiye kwicamo ibice yibona mu bibazo, ariko as long as batarishyira hamwe ngo babone ko waba umututsi waba umuhutu uvuga ikinyarwanda aho guhiga n'umwe baratsindwa iteka, niko bikunze kugaragara. Mu yandi magambo biravuze ngo rero amakuru mfite ndimo gutohoza nanjye muga tuzavuga mu kiganiro cy'ubutani tubona umwanya, nuko hari esprit indi myuka n'indi bitekerezo itangiye kuzamuka ivuga ngo kuduhiga ari umwe kuki utakwishyira hamwe, ku buryo eventuellement n'iyi mitwe y'abazanye yahawe intwaro yahawe imbunda abavugamo ikinyarwanda ushobora kuzisanga niko kazi kaba bahati bari barimo n'ubundi ko kubabaza icyo barwanira niyo batabona kubahiga ari umwe. Ushobora kwibona mu minsi iri imbere intambara ihinduye isura n'ababwiraga ko bari mu ruhande rwa guverinoma bakajya ku ruhande rwa M23 nk'umukiza wabo, kandi uzayibona. Nicyo navugaga, komeza rero ibyo barimo vuga no gucimisha. Ikindi kintu nyine uretse kuba aba M23 bavuga yuko barwanira abavuga ikinyarwanda kubera impamvu zo guhezwa bishingiye ku mateka, kuko bari abantu n'abanyekongo bisanze hariya bitewe n'impamvu z'amateka abantu bajye babyumva. Muri Afurika niko bimeze, ushobora gusanga abantu aha abandi ukabasanga hariya hakurya y'umupaka bitewe n'uburyo abakoroni babigenje. Hanyuma nyine n'ibiganiro byacu ubona ko bikurikiranwa n'abantu bo muri aka karere, yaba ari Burundi bumva ikinyarwanda kimwe n'uko abanyarwanda bumva ikirundi, nabo muri Kongo mu burasirazuba bwa Kongo ikinyarwanda kirumvikana, no muri Uganda n'ahandi. Izo rero nizo mpamvu ubona kenshi amakuru ajyanye n'imirwano ajyanye n'ibyabaye hariya mu burasirazuba bwa Kongo tuyavuga, ariko tukagerageza kuyavuga mu buryo budafite uruhande tubogamiyeho, tukavuga ibyabaye wenda no gusesengura nyine ibishobora gukurikira. Nicyo ngicyo rero navuga. David Marshall, twafashe umwanya uhagije, ndumva nagushimira ku mwanya waduhaye n'abadukurikiye. Reka dusozeze kuri iki kintu, dutanga ikizami ku bantu badukurikira, bazacyandika no muri commentaire. Nibashaka bazashyira impamvu batekereza, ntabwo ari byo babwira ibyo bazakomanta. Batekereza ari impamvu ki umutwe nka M23 uko umuntu wese utekereza mu mutima we uko wabungana kose, ari impamvu ki uhururizwa n'isi yose, ugahururizwa n'abantu bivanga ni miliyoni 100 n'urugero, ugahururizwa n'ingabo ziri ku mwanya wa 8 muri Afurika, ariko ukanguka bahagama. Batekereza ko ari impamvu ki uwo mutwe w'abantu bake umara imyaka ungana gutyo ukagira persistence ingana gutya, usubira inyuma ugaruka bawurasaho ujya Uganda wongera ugaruka ukongera ukabaho. Iyo mpamvu y'imibereho ya M23 n'abari muri iyo ideology yose ya M23, iyo persistance abantu bakeka ko ari impamvu ki izi ngabo zingana kuriya ntazi ngo ni zinga, ariko zinesha. Kunesha ntabwo naba nkabije, ariko nibura zihagama izi ngabo zihangana n'izi ngabo zikomeye ziri ku mwanya ungana gutya. FARDC ikaba ingana kuriya iri kuri uwo mwanya inabyigamba, ariko ikanga igahagamwa n'aba bantu bangana bake bameze batya. Iyo mpamvu abantu bazatubwira impamvu batekereza, kandi impamvu babaje iki kibazo nuko byanze bikunze impamvu itumwa bano bantu bahagurukirwa ariko ntibatsimbuke, niyo mpamvu ituma bazatsinda intambara. Urakoze cyane David Marshall. Rero reka tugushimire, tunashimire mwebwe mwabanye natwe, tubasaba kujya hariya hasi abatarabikora mugakora subscribe, hanyuma mugakora like, mugakora share, mukanatanga ibitekerezo byanyu ku makuru tuba twabagejejeho n'ubusesenguzi buba bwakozwe, mukabikora mu bupfura. Turabashimira ko mu kiganiro twari twakoze nabonye komenti zivuga ziti zishimira Marshall ko yagerageje kubamo hagati ntasesengure, yafashe uruhande. Ibyo tukaba tubashimira uwo musanzu wanyu. Ibiganiro rero byiza ku Umuseke TV bihoraho, naho ubutaha turabashimiye cyane.